tadi kita dah buat country style saute potato. So now kita nak grill lamb. So saya masukkan sedikit minyak olive oil, sedikit olive oil. Alright. Kita bagi dia panas. Okay, this is my demi chef pastry. Dia ni pakar buat bread and butter pudding. Our bread and butter pudding is very sedap. Kita pakai fresh cream, whole egg, sugar and AC vanilla. Betul tak betul? Betul. Nak dah sikit pep. Okay. Okay. Jadi butter ni kita tak boleh buat awal, nanti dia burn. Kita buat butter ni, kita buat lagi, saya tambah lagi butter nak dapatkan aroma butter. Jadi bila kita masuk butter, bila dia sejuk, dia akan melekat. Alright? Masukkan butter. Bagi dia cair. Give me tong. Alright. Dan kita just La Bamba Chicago. Lagu pula layan kan, lagu pula layan. Okay guys, dalam dapur kita kena happy, kena enjoy. Tapi pastikan masak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu bila orang makan sedap, bila orang makan sedap kita dapat pahala. Sebab kita ni lah chef yang melahirkan orang insan yang mulia. Kalau kita masak dengan ikhlas, right? Then see, biar dia ada rasa burning taste sikit. Okey. Tang. Itulah untungnya ada assistant. Kan? Senang apa-apa pun bagi dia orang buat. Dan kita basting dia. Macam ni teknik ni kita panggil basting. Kita basting dia, kita basting dia. Kita basting dia. Right, this the way. Kalau ada guys, dah pun siap satu resipi hari ringkas. Kambing panggang, tomato coriander mayo and country style saute potato. Jadi, saya nak cerita sikit pengalaman saya di Azerbaijan. Di Azerbaijan, mereka panggang kambing macam ni. Mereka tak minta pun Thousand dressing, tak minta pun black pepper sauce, tak minta pun sos cili. Mereka nak menikmati cita rasa garam tadi, aroma kambing. Dah pun siap resipi hari ringkas. I'm Chef Sabri La Bamba Chicago.